So i-ANC njengoba sikhuluma nje inaloko ekuthiwa i-Fifth National Council la khona ihlangene khona ofikile Mbalula bathula izipitch laphana oCyril Ramaphosa bathula izipitch bazama ukumobilize ngoba ukhetho selisondele la ngo-2026 bazama ukumobilize bazama ukuhlangana bazama ukuqhamuka nama-strategies ukuthi bazolirikha kanjani bazolirobha kanjani ukhetho lika next year. I-SABC ibhizi sibangela isidini sibangela isicefe ikhohlwa ngisho imadlanga commission isibangela isicefe ilode izidlalela lamasimba enhla omhlangano we-ANC. Angazi ukuthi besikade sithe thina sifuna ukubuka lamasimba omhlangano we-ANC yini. I-ANC njengoba izigebengu nje mawuthi uyabheka komadlanga commission amalungu e-ANC wonke lawa agcwele lapha komadlanga commission, even ngisho Kate Matlalo, Brown Mogotsi, oMulefe, bonke labantu amalungu e-ANC. Osenzo Mchunu, obheka icele, imsunionina ye-ANC yonke le. Singomakhanya siyaniqinisekisa ke ukuthi ngempela makusethiwa kuyavotwa akekho umuntu onengqondo oyovotela i-ANC, yovotelwa amampondo kuphela imsunionini i-ANC. Akekho umuntu osile ekhanda onengqondo esebenzayo oyovotela lamasimba lawa ekuthiwa i-ANC. Nitshelwa yimina mibili kuphela imsunu eyovotela i-ANC, ile msunu ekuthiwa amaPetu nale msunu ekuthiwa amampondo yako Eastern Cape. Naku lokhu kwelokhuzi lokhu okujwayela ukuvela lapha ku-TV ukuthi kona kudla amakaka, kunuka ikaka phu, kudla amakaka, lokhu kwamampondo lokhu kwalapha e-Eastern Cape. Iyona lo msunu leyo eyovotela i-ANC. Ngempela siyagaranta singomakhanya sithi akekho umuntu onengqondo oyovotela lawa masimba lawana. Kufana naloko kuthiwa inkatha, lokho okudayisa amavoti abantu lapha komkhanya kude nakonongoma. Akekho umuntu ohluzile ekhanda onengqondo oyovotela lamasimba lawa ekuthiwa inkatha. Lo msunu lo okuthiwa inkatha nalo msunu ekuthiwa i-ANC ngempela abekho abantu aba-sober minded, abantu aba-wise, abane-wisdom, abahlakaniphile, abaphusile ekhanda abayovotela le mgodo emibili engiyibalayo, inkatha ne-ANC. Inkatha dayisa ngamavoti abantu lapha komkhanya kude, abantu bavotela yona idayisela i-ANC amavoti, badayisela izikhundla laphana ngoba uhlabisa noNtuli bonke laba into abayifunayo nje okuzongena ephaketheni, abanandaba nabantu, bafuna nje okuzongena ephaketheni. Ngacishe ngimxolele uNtuli kancane ngoba usenalo ithuba lokulungisa. Uhlabisa nje umsunu nje, uyabona. So yabona ngifuna ukunitshela mina ukuthi SABC noma ingasibangela isicefe isibangela isidina ilo idlala lo thuvi lobo kuthiwa i-ANC. Ngempela mase kuthiwa kuyavotwa sonke thina esinengqondo, sonke thina esifuna isithunzi somuntu omnyama angeke siwavotela amasimba asidayise kwi-DA, ahlangana ne-DA athi wona manje ahlangana ne-DA ukuthi aphathele lizwe. I-DA sibe siyazi kahle ukuthi yiyo le ephusha i-agenda, propaganda yokuthi kuthiwe la eSouth Africa kune-white genocide.
le DA le iANC eyayikhethayo yiyo le esiqhatha no Donald Trump, yiyo le esiqhatha neAmerica njoba uTrump ebhizi esishaya yini lokho ama-ratif yini lezinto lezi ama-ratif unswinyo, angisho ngesiZulu unswinyo. Njengoba sishawa ngonswinyo nje ingenxa yalomsune ekuthiwa iANC owakhetha ukuhlangana neDA ukuthi benze lo masimbe ekuthiwa iGNU. Wayeka zonke inhlangano zabantu abamnyama ezilwela isithunzi somuntu omnyama, wajoyina umsune ekuthiwa uDA olwela isithunzi se-America sabelungu. Akekho-ke nje umuntu onengqondo, akekho umuntu onengqondo esebenzayo oyovotela lowo masimba lawo. Siyathemba nje ukuthi abantu bakithi bafundile emaphutheni abo ukuthi bawuvotelile lo msune ekuthiwa iANC nalo ekuthiwa iNkatha nalo ekuthiwa iDA basidayisa. iDA idayisa ngathi, iDA iyo le ehamba ye-America iyodayisa ngathi. Lokho kuthiwa o-AfriForum iyo leyo msunu leyo ehamba iyohle ngathi e-America ithi la eSouth Africa kune-white genocide, ithi la eSouth Africa thina sihlukumeza abelungu, kube kuyibona abahlukumeza thina, kube kuyibona ngisho ey'koleni aba-racial abahlukumeza iy'ngane zabantu abamnyama. Othisha abamhlophe babhizi ey'koleni lezi ey'bizayo zabelungu bahlukumeza iy'ngane zabantu abamnyama ngoba bacasulwa ukuthi why zi-afforda njengabo, why zi-afforda njengey'ngane zabo. Babhizi bayihlukumeza kompumalanga i-racism, amabhunu ehlukumeza abantu abamnyama ikwi-high level ko-Free State kunzima. Abelungu yibo abahlukumeza thina kumanje. U-98% womhlaba uphethwe abelungu, kodwa abelungu ipopulation yabo yu-7% la eSouth Africa. Bese kuthiwe la eSouth Africa kune-white genocide ekubeni umhlaba uphethwe abelungu. U-98% womnotho uphethwe abelungu, kodwa abelungu ipopulation yabo ithi 7%. Does that make sense? Laba bezindaba imsunyonini SABC ayikhulumi ngalezo zinto, ayikhulumi ngalezo zinto. Ibhizi sidayisela umsunu lo ekuthiwa iANC. So kwenza sure ukuthi asivoteli lento thina esinengqondo esebenzayo, thina esizilwela thina njengabantu abamnyama, thina esinendaba nathi nezingane zethu. We will make sure ukuthi sizama iMK. iMK asisho ukuthi perfect, iMK asisho ukuthi konke ku right ngayo. Siyawazi amaphutha ayo kodwa sizoyizama. Siyawazi amaphutha kaBaba uMsholozi, siyabazi ubuhle bukaBaba uMsholozi. Ingakho-ke sizobambelela kokuhle esikwazi ngayo bese siyamzama okhethweni oluzayo noluka 2029 sizomzama futhi uMsholozi ngenxa yokuthi siyakwazi okubi ngaye, kuncane kabi okubi ngomsholozi. Siyakwazi okuningi okuhle ngaye. Ingakho sizomvotela uMsholozi. Asisho ukuthi uperfect, asisho ukuthi uyingelosi, asisho ukuthi akazabenza oronke. Sithi sizomzama ngoba siyabazi oright bakhe, siyakwazi okuhle ngomsholozi. Siyamazi thina uMsholozi ejahelwa ukuthi uvikela iSouth Africa uyifaka ngaphansi kweBRICS. Namhlanje South Africa is the most respectable country in Africa ngenxa kaMsholozi. Siyamazi uMsholozi thina ekhipha istatement elwa ebuza ukuthi uphi umnotho, iphi freedom yomuntu omnyama. Azange sinikezwe ifreedom yomnotho, thina sanikezwe ifreedom yokuvota kuphela. Siyamazi uMsholozi ekhuluma amazwi njengalawo. Ethi asizange sanikwa ifreedom yomnotho, sanikwa ifreedom yokuvota kuphela, sanikwa ilungelo lokuvota, kodwa elomnotho nomhlaba ilungelo azange silithole. Amazwi kaMsholozi lo. Siyamazi thina uMsholozi eimplementa lento ekuthiwa i-free education.
i-free education zaze zatoyitoya iy'ngane zitoyitoyela ukuthi ayifike radically kanti uMsholozi wayeneplan yakhe